Bangladesh amadi India ki marakta relation ase handak khara phati amasung masi phadaba haibu yam sathina phalakta bagi wani visa phawda pithok pisin tawda mane adugi condition da yokre hairi so karamna no asuk nu sinna leram khraba Bangladesh amadi India ki marakta chathok chasin tawduna problem leram da hojik si condition da lakhri se karam haina no masi su nungai taw phom amani amsung hening da laiba ani ki marakta relation phawase phai Bangladesh te chin naw kya laikri mitei pangan laikri asu maina to jati kya laikri Bangladesh ai se ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯛꯅꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯃꯅꯤ ꯊꯪꯅꯔꯕꯁꯨ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯃꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯃꯁꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯃꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅꯤ ꯁꯣ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯇꯒꯤ ꯁꯦꯈ ꯍꯁꯤꯅꯥꯒꯤ ꯐꯝ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛ ꯑꯣꯟꯁꯤꯟ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯇꯛꯇꯥ ꯐꯂꯇꯤ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯍꯤꯟꯗꯤꯗ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯇꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯆꯦꯟꯁꯤꯜꯂꯛꯈꯤꯕ ꯃꯁꯤ 4 monthsꯃꯨꯛ ꯐꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯁꯤ ꯀꯦꯁ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯐꯠꯁꯤꯜꯂꯛꯇꯕꯅꯤ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯇ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅꯃꯛ ꯆꯤꯟꯇꯥꯅꯤ ꯀꯟꯁꯔꯟꯅꯤ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯀꯤ ꯍꯤꯟꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯔꯤꯄ꯭ꯂꯥꯏꯗ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯇꯒꯤꯁꯨ ꯁ꯭ꯇꯔꯣꯡꯂꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯥꯒꯦꯟꯗꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯈꯔ ꯍꯟꯊꯍꯜꯂꯨ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ aduga Bangladesh ta political violence natana Hindu amada ta target tauti haibisu Bangladesh ta gis hairakre aduna Bangladesh ki handaki anauba change asibu digest tawangam da chuba country khara su laikri Bangladesh asibu ningtam ba phangna laknarakpada India ki chorba role laiki adu madugi India aduga Bangladesh ka phajana handak wangang na te kharani mangda Chinmoy Das ko ba ama Bangladesh ta arrest tawkre maruta NDA hojiki government India ki machine statement ama thoki madudi Chinmoy Das ki justice phangpham thoi maduda Bangladesh te official wa so sum hairaki hairi madudi Chinmoy Das Bangladesh ki citizen ni masi khoi gi manung gi oibwani aduna masida khut thingjilakpa afaba nati haiduna matam sida West Bengal ki Chief Minister Mamta Nasu Haiki demand to Kimoti Bangladesh ta UN Peacekeeping Force Thajin Gadabani minority bungak sen bi bagi tamakta haibase Mamta Banerjee Nasu Haiki So Mother Bangladesh taki amuk hairaki hairi UN Peacekeeping Force ti India da oina thamgadabani haiduna India ki minority ngakpagi tamakta wahang amati paukhumse yamna toina lanthok lansin tawkhre des ani segi marakta tasengna Bangladesh te Hindu singbu ot naibra karigino Bangladesh amati India ka asuk handa khana khribe Indian media di Bangladesh ki maramti yamati na naina khre Hindu ot le naire haiduna tasengna masi chumla bra Bangladesh na diwatu chumdabani wani propaganda ni haiba kaya yaurakhre so real media report ki matugi na asum na hai Chinmoy Das ISKCON leader ase phakibadagi India ki mainstream media na clear hai kre Chinmoy Das bail pigadabani immediately Hindu ki against the religious persecution yang na tokadabani ka haiduna Bangladesh ki interim governor action ya lobi gadabani haiduna Bangladesh ki Hindu da khara di attack tokre masi asengwani atupante attack ase 2 types ki hairi reporting na number 1 political violence aduga amana communal violence masida political violence na common oibe heli hairi makhoi du Sheikh Hasina ki Awami League party ki mari lendraba sing marwaina aduga India na saulak ibesu chumba violence oiba kari ki oigani mara leire kopna court na tijil humjilaga cherak pifam thoi mathau tar subat nat khidaba khara yaukre aduga mob justice mob na tawba thaba khara su yaukre aduga interim gop na hariba mob violence RB makhoya sina yengsin bada thijalak pada madupu justice oibada ngak pada failure oiba late oikiba masidani Indiana sarkip se why injustice haiduna asugum wa kaya ti lei aduga Bangladesh na tawdi harigi su yaro khara di tawbi yaukre So khara di tawi adubu Bangladesh na hairi sina aikoi punamak ase santi da thamdaba laknari amasung India na masibu yamna chaw na pukhatlaga masibu yamna chaw da naina beri oibana khajik amati libana wari na mayamni sini Bangladesh ta harik lise masigi matungda Chinmoy Das phakiba masidagi chaw na su aikoi gi Tripura ta rally ka thoki amati Tripura ta rally thokpasina makoi police na thattana lakna ki mauti khoi Bangladesh changani ama matawgani haiba asigum wari ka so India ki wadi pura mangase ekoi relation phajana lerak pani amasung laina si sini aduga India na hoju phawba da su Bangladesh na haidri madudi na koina violence tawbani genocide tawbani mass rape tawbagi hotna bani asigumbo wafam aduga Hindu hat Christian su yame aduk tawre haiba wafam singse amata mention tawdi budi hairi adubu ada Hindu singki mathakta Chinmoy Das phakibase masina
ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯂꯥꯎꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯆꯤꯟꯃꯣꯏ ꯗꯥꯁ ꯏꯃꯤꯗꯤꯌꯦꯠ ꯕꯦꯜ ꯄꯤꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯩ ꯇꯞꯅ ꯇꯞꯅ ꯑꯣꯏꯕꯅ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯤꯕꯅ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯒ ꯈꯔꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯔꯤꯌꯦꯂꯤꯇꯤꯁꯨ ꯈꯔꯁꯨ ꯌꯥꯎꯕ ꯃꯗꯨꯅꯅꯤ ꯇꯞꯅ ꯇꯞꯅ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟ ꯑꯁꯦ ꯅꯣꯡꯃ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯐꯠꯂꯛꯈꯤꯗ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯆꯤꯟꯃꯣꯏ ꯗꯥꯁ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯦꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤꯁꯤꯅ ꯆꯤꯟꯃꯣꯏ ꯗꯥꯁꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯌꯥꯝ ꯀꯣꯛ ꯁꯥꯕꯤꯕ ꯀꯩ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏꯁꯤꯅꯤ ꯆꯤꯟꯃꯣꯏ ꯗꯥꯁ ꯑꯁꯦ ꯃꯍꯥꯛ ꯑꯁꯦ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯔꯦꯂꯤ ꯑꯋꯥꯃꯤ ꯂꯤꯒꯀꯤ ꯁꯦꯈ ꯍꯁꯤꯅꯥꯒꯤ ꯁꯄꯣꯔꯠꯇ ꯃꯍꯥꯛꯁꯦ ꯔꯦꯂꯤ ꯇꯧꯕ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯌꯥꯗꯒꯤ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯃꯔꯥꯜ ꯂꯩꯅꯥꯏ ꯐꯥꯕꯅꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯍꯥꯛꯁꯦ ꯏꯁꯀꯣꯟꯒꯤ ꯃꯤꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯏꯁꯀꯣꯟꯗꯒꯤ ꯈꯔꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯃꯍꯥꯛꯁꯦ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯏꯁꯀꯣꯟꯒꯤ ꯔꯤꯂꯤꯖꯤꯌꯁ ꯄ꯭ꯔꯤꯆ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯇꯒꯤ ꯁꯦꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯁꯣ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯀꯨꯞ ꯃꯀꯨꯞꯄ ꯋꯥꯐꯝ ꯀꯌꯥꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯀꯤ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯦ ꯐꯠꯇꯦ ꯁꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯪꯅꯕ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯅꯥꯏꯕꯔꯤꯡ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯥꯇꯤ ꯀꯌꯥ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯤ ꯑꯥꯗꯒꯤꯁꯨ ꯁꯣꯝꯗꯒꯤꯁꯨ ꯑꯥꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟ ꯑꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤꯁꯨ ꯐꯔꯛꯄ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯞꯅ ꯇꯞꯅ ꯍꯌꯦꯡ ꯐꯥꯎꯗ ꯐꯗꯨꯅ ꯆꯠꯂꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯅꯤ ꯑꯁꯤ ꯈꯛꯇꯅꯤ